Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Di ka mang pardaya, tapno na sayat latta ti panagkakaruba. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Bakay, ka di pa ilako tabangaws. Adupay. Pasitigim matang ita. Idagasan tagayam ka na o ninanausang. Ipagbaga na pa idi kalman. Ay nalakay. Apay nga idagasan tayo dyan bakit? Kat saan na nagbaybayad? Kung nagmano nakabayad ang. Ay tunggal mapan ko singiran. Agong unget. Saan pa'y ang makasarita na imbag? Saanan? Saan tan apautangan? Ay, ang mga nor-orayin na ta. Bayam nga guray. Manuti utang nan kadata. Iso alabsantan dya balayda. Lakay, limabas ka din da Elbey. Saan mo sabot na nasiputan alimabas da? Saan pa'y matalimabas tayo tricycle da? Awan si daan ta. Iso anas ka nasiputam. Aday gatang mo aya. Iso nga ro da mangalat akadakwada ta utangan ta. Utang manain. Adun sa ti utang mo kadakwada. Bayadak mat. Pagalami ti pagbayad mo nga. Ay, nagadong ambong. Kitam na ita lumabas at tricycle. Isudan sa daytan. Ay, sudan nagpaisaw. Nanay. Apay nga ita nagdirdiritso damot tayo. Ay, Elbey! Ay, umutang nga kitila ako mabangaws! Para! Ay! Partakap pa, ilakay. Nakalabas taon. Pinartakak lang nga ro din iti kastore. Ang parparang agpukpukaw. Gumurakin ka na itan. Ay, uray. Kasanumat ngamin. Manun ti utang na kanya. Ang di mo't lagbayadan. Ay, malugi tamat ano kas jay. Ay, salbag na kita nga agasawa. Apay nga, asaan da nagsardang. Mimbagak matenken ka. Asaan da ka na kayat apautangan. Di mo ayan adlaw. Pinartakan da. Hindi nakabatog da dito'y balay. Makita na day ta babae. Di ka nga minagbaybayad. Agdal na ka man dita, tano marurudak. Amano niya ti aramidakan ka. Awan nga rud sinaan ta. Ay, kat mapankalata na gugot iti kamote di talikodan ti balay Ay, makauma mo ti kasta sidaan. Kat kastala ti biyag bakay. Ano sanda da? No kumangamen, ta di natalinabsan day nga Elbey. Di nakautang ako maiti sidaan ta. Ay, soron count. Ay, nagpudot lakit din ayat ti umay agogot dito ilikod ti balay iti kamote. Nanausang! Nay, asido itay day to yan. Ay nga tiyang aramidin niya, dito likod ti balayaw. Ay, si kamot gayam day ta, marikaon. Agog-ugotak man iti sidaan may. Taamaw, di narami day jay nga Elbey. Ni Elbey, jay kalaban ka? Kalaban mo, ayan ni Elbey. Idi pa'y babalasang kami, nana. Kalaban kong dayi a babae. Kasano ko ba nagbalin a kalaban mo? Tiyo gayam amo ti puon kan gapuna. No apeng agkalaban kami, nanausang. Awan di amaw, jak na damdamag apulos. Ala, denggan nyo, nana. Boyfriend ko idi ni Elmer. Jay asawa na. Kat, apay nga isuda tinagasawa. Inagaw na gayam. Ginargari na. Best friend ko iday nga Elbey. Jak impagarop, akras na ni Elmer a boyfriend ko. Kat, anya nga'y tinapasamak. Agad adalak iday ijay ilay. Nadamag kulaangan, adwadan. Masikog ka nung, iso anas kan nga kasardan. Kastagayam ti pakasaritaan niyaw. Iso nga gaita. Agsaksakit tinakam ko iti dayjay a babae. Aga-agaw iti boyfriend. Timot basol na kanyak. Di na kami indagasan iti bangaws asidaan may. Iso nga ita, ugot, ti kamote ti sidaan may. Bastos at talaga dayjay a babae.
Awan respeto na iti bakit akas kada kayo. Iso asigay, Marikaon. Apa day siya babae. Pagsasawam no masabat mo. Naglaylo ako nana. Taong tanak nila kay ko no makiapa. Ikamkit day ti pagnakman na aday siya nga ilbay. Mariknak mo ka. Ngaging gaita. Saan mo pa'y laang anapakawan? Marik na yaw nana. Wan, iso asigay. Apam, saan ka madanagan ta suportaran ka? Tulungan ka pa'y Ay, nagbayag ka mo na nagugot iti kamutay, usang! Saan kan nga agre-redita? Taalutwa ko dahito isidaam. Yalangin ayatin nararamid mo, Jay. Nagtong-tong-tong kami nga round ka ni Marikaon. Dayta, ti paglayngam. Makichismis ka kadag iti karuba. Basol day dyan nga ilbay. Apay basulim man na Elvay ngaglaklako lang iti bangaws. No pinautangan na ta kuma. Di sana kuma nagregrig at anapan nagugoggot iti kamutay. Di na kumamot nakita ni Maricon. Kan, saan kami nakapag-chismis? Anyaya, tinagchismisan niyaw. Amom lakay, dayjay gayam nga ilbay. Ha? Inagaw na gayam jay boyfriend idi ni Maricon. Madula, minday tangi bagbagam. Iso nga ron asog-sog-sogak ni Maricon nga apaan na ni ilbay. Makaibalas sa kaon. Apay nagibales ka ngay. Nasakit nga ron tinakam ko iti inaramid na. Saan nakapinautangan iti bangos? Pues, maam-am mo na itan. No asino ni Nana Usang adi na pinautangan iti bangos. Nakita ka nagtungtong kayo kan ni Nana Usang di talikod ti balayda. Amin lang inak aramidon, makitam. Anya man ang tinagsaritaan niyo? Awan bibiyang mau. Mangperdi kayo manan iti padayo a tao? Apay ay akasta ka. Man nakibiyang kalaunay. Ay talaga maruruda kun ka. Tibiyag iyaw ti pakibiyangan yo. Di yo pakibiyangan tibiyag ti sabalay. Ay, nadadaltan ba kag? Awanin dagiti suki ta. Nay, apay ngay nga awan. At sa balay nga may aglaklago dito barangay tayaw. Kat tidamag kaw, inayaban ka no ita ni Maricon. Jay ex mo? Si Kamag. Lipate mo day tata na palabasan. Ay, talaga akal kalabanan na taday dyan nga ex mo Amo nang aglaklakutan? Ang nangayap pala iti sa balay? Damag ko lang mo day ta, bakit? Ay kat aglako talata Saan ta paabak? Datatiin mo na ang aglaklako iti bangos. Paabak takit din? Ay, saan na mabalay? Umay kayon kumatang itilako da alam lamas. Kompleto da, dabangos, tilapia, ka na duma-duma amasida. Sige na. Iwaragawag yu pay. Pigsaan niyo. Ay, isobot day tati ar-aramidag. Saan pa'y kat arimwarda elbe nga aglako? Sige, ayaban nyo amin nga gatang. Umay kayon, tanalaka tilako da ditay. Saan akas ka nagiti da duma dita? Nagningi na tilako da. Malaw may kayan sukay. Nanausang, rimwarin da elbe. Umay da aglako. Awan gumatang kadakwadan. Taim may naging batang amin nandito. Mayat na nausang. Nay, ay sausa. Agkud-kudin dagiti agasawa. Ay nalakay. Asino pa'y nga tilakwanta? Kat gimatang damutan iti sa balay. Ay, wun nga raw. Nakitam da na nausang kan Maricon? Wow, nakita. Ni pa'y nga rod na nausang tagay ayab ti umay gumatang. Wen nga rod. Ay, talaga nagtongtong dagijay. Panagkunak, talaga nasakit tinagam ni Nana Usang ka na ta. Isuan nakikuyo ka inkin ni Maricon. Wen anyamot dagijay atat taon. Ay nalakay. Sa dino nga yan ti paglakwanta ita. Lakay,
Libren ti si daon ta. Inikanak jay gayem ko nga inayabak nga umay aglakod ito'y barangay. Kasano ngayon da Elvi kan Elmer? Nagayab ka matan iti kakompetensya da. Dinadaalam da Elvi. Isu aman manon ti gumatang iti lako da. Amangan no agriri kayon taw. Anya kong matibibiyang ko nga'y kadakwada. Makonsensya ka iti day tangar aramidam. Kanday taw iti laglagipam. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at lata ti panagkakaaruba. Nagadukat asasawa mo aya. Dumngag ka ngamin iti balakad Ay ko. naing kakit iluton day ta si daon ta. Darasam tanay mabisina ko. Libre ti si daon ta. Tadamang mang taod lakay. Lakay, inak gumatang iti asin di ta kantina. Wen, bakit? Bantayam jay lutlutwak Amangan numaksat. Wen, bantayak. Kiwarem meten Wen. Nay, napudot, bakit? Agpayong ka. Ay, win gayam anya. Nalipatak meten di payong ko. Awanin dagiti suki da Elvi kan Elmer, nana. Jay gayem ko nga inayabak ti paggatgatangan ng dagiti tattao. Nasaya at maut no kasta. Nakabalas kan kwa nana. Saan pa'y? Kurang pa'y day nga inaramid ta. Nana, iso day ta umay gumatang dito'y kantina. Aywan, isumot nga agpaisaw. Nakaisam mo. Ka, isamamot. Panggapwak nga. Maricon, nanausang, adda kayo gayam dito kantina. Saan ta kasarsarita? Saan ta atal-talyawang? Wala, bayam nga agsaaw. Maricon, kumusta kan? Nanausang, pasensya kan no saan da kaan ay dagasan idi iti bangos. Ay, awan tinangag kaw. No kayat mo, idagasan da kain ton madamdama. Mano akilo ti order mo, aya? Awan lata tinangag kaw. Libre day jay, nana. Saan mon abayadan? Ha? Ay, libre ko na milbay. Ay, kunang nudina nangag, nana. Ay, itay, saan ka nangag? Ngam, idi ko nam alibray. Nangag kamutan. Nanausang, kunak man no saan nyo akasalita. Ay, saus, libre day to yan, Maricaon. Ha? Ay, sige man nga rod balasang kaw. Idagasan nakman iji balaymay. Uray 2 kilo abangus laag, balasang kaw. O, sige, nana. Ilibrem kin ni Nana usang ti 2 kilo abangaws? Wanan alakay. Ay, adalak laang ti sitwasyon. Ay, malugitan Talaga gayam nga kadwada iti dayjay Amarikon. Isumot yung bagakin ka. Iso agayam tan ni Nana Usang. Tapno awan kadwa ni Maricon. Anya? Kasta ti rombang nga aramidan ta, Elmer. Ay, naturod ngamin kat ni Maricon, no ada kadwa na. Ay, Elvey, si kamot gayam. Ay, wantata. Ayan ni Nana Usang. Ay, adaak dito, yumayakon, balasang kaw. Ha? Aday gatang mo itila ko da, bakit? Pumanaw ka man dito, oy. Ay, Da kami lang, tagtungtong kan Elbay. Ay, umunag ka, Elbay. Umunag ka. Ay, sige, Nana. Alaw umunag ka. Saan ka man siguro nga agap apuraan niya? Ay, agkapi ka pa'y. Ay na, nagbanglon day ta timtimplam akape, Nana Usang. Native nga min daytoy. Wingarod, Nana, maangot ko. Ato iti kapay, ramanamot Ay, agyamanak, Nana Usang. Ay na, mayat talaga tiraman na. Native talaga. Kunak ka, tamagustuam. No kayat mau, ada extract, iyawid muntaon. Talaga, Nana? Ay, agyamanak Mahilig kami talaga kanila kay iti kape. Sukat, jaintad mo abangos.
Ay nanana, kasta la ti biyag. Ti agkakaaruba, agpipin na ranod. Angam, jak pasukatan ti inted ko kan ka. Kan, nanausang, di mon bayadan dya utang mo kanya. Ha? Saanan? Mm-mm. Ay, ay, kababain mo't kan kabalasang ka. Ang agyaman na ka. Ay, nana, adalaang kayat ko akid dawn kan ka. Anya dayta, ibagamla ang balasang kaw. Awan ti saan, basta si ka. Kababain samad. Saan? Ala, ibagamaw. Nagadunto pa yan ti pabor nga intad mo kanyak. Kwa, nana. Saan ka kuman ang makikadwa iti dayjay amarikon? Ura niya ti bagbagana. Di mo patpatyan. Tapuro pamir di amin dagiti ibagbagana. Ay, uwan, balasang kaw. Di ka madanagan. Mangrugi ita, taimbagam kanyak dayta. Likli ka kaun dayjay a babae. Naglaing ngamin nga agparbo iti sa uday dya a tao. Isumot nga raw tinangag kaw. Hay. Madi ti ugali na, nana. Siyaklaangan ti pakigaya, ma'am. Tada libre asidaam. Ha? Libre? Libre ko nam, Elbay? Nana. Ngam, iti may sa kondisyon. Sika, ti agayab iti aggatang. Kasmut lang ay ti araramidam ijay karibalming aglaklako. Ah, ipokkaw-kaw, kasjay? Nana. Ay, sige, abalasang kaw. Nalaingak nga agipukkaw itilakaw. Ay nagsaya aten. Nagkinaawatan tan nana. Ay, uwan, balasang kaw. Nagkinaawatan tan. At kumatang kayo, itilako na Elbel kan Elmar Abangaws. Nay, asino di agpukpukaw la kayo? Nimot na nausang. Ipukpukaw na dagiti lako da Elmar kan Elbe. Anya, kat no may matagla ko inton madamdama di gayam ko. Iso ko mati para pukaw may tanalaing agpukaw. Ay, awanan Sabalin alakaw ti ipukpukaw na. Dagiti awanan bain. Nay. Mayat pa'y mat ti kakatawaan da. Siyak samat ti pagtungtungtungan da. Sika talaga. Tasika tikit kitaan da. Ay, isudan ti agkadwa. Kasano ana pasamak dayta? Ay na, bakit? Nakababain ka. Anya ngay ita. Pinirperjam ni Elve kanina nausang. Ngamita, isudan ti agkadkadwa. Ha? Takunak nga roden, bakit? Di ka mang pardaya, tapno nasaya at latta, ti panagkakaaruba. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at latta, ti panagkakaaruba. Tampok dito'y programa tayo. Kasta Latibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Sound effects, Joffer Basit. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.